It's MPP for any day. Jimmy too much. Matna manipa ba kupeni na busi ya be sepet kakakawe. Enti no one em koto abama mu biu. Ebusia the number 1 stopper, Twene Jonas, the king of all warm up. All my Twene Jonas, Ebusia was a can who be. Also, one tias yes, MPP party kes yes, o matna ho, and many pack a crabby, good for the Busia for a best party na mam. Also, one tias ye. Wabe fire for the second time because an opedimo medical part 1 on Kinfratans and Semno, the blame part 1. Part 2 way na Busia. Twene Jonas ako deep. Ama oko deep no akotwe ensembia pia. Serwaa Amihere ehun ebom awotirimu a Serwaa Amihere ewo HIV/AIDS enti dadu Lumba onye careful aha Penyah block media mesrewa se obe like video na download ma obe subscribe button so be click notification icon na ba kire wadwen e de ma me ewo comment section bomode na share video ma wumi aso enya bi enhwe eje nyina nim ensemo etwa guo kenofratans ensemo declare no wanted and fugitive yes eno akra de editwam kisi aja ben anya ho akoye poster up post on social media handle yes Ken Ofori Atta ya declare wanted ye and just near bracer crodom or ya poster wa post just were disseminated across all social media handles. Office of the Special Prosecutor o search baby a ubenya and on say by answer MP for no omu dwane bi mche say omu dwane Twene Jonas won tell say adana MPP for mu dwane Owi a Ghana for ni sika kejeti sika nyina ogigi wie no ahe no koto ofie ma na hyawofo ma no UK no koto ofie ma mo sesi a chama Wontumi oten oti UK apoa mama MP for mu wie sika ni nyina bu UK amo anya sika kesi anwia no omne ne nam Ghana ho no mo mu wie sika nti se ba omianom ne Akufo Addo ne om nyina agu aburuchiri e ba nsen die ntia because omnim se sika na aguro mo nyom dia nti omne tena Ghana yebechi omantina da yebeto abana yenya wie na good no omne ko na yechi omo airport ho oma wie bibia de ko UK anuntina kinofo atenti me maga de ntino ntime ma de ntino ntime ma adana mu dwane eya accountability na Ghana for hwe sika ndam ne o my country Ghana for eno kirem se ya to abakofo ofiribo party ni mu ya okọ homigem wa anwane mahama eko opposition wa anwane edi adana mo nko aduru musumu dwane Akufo ya to abatu no ni ministers nyina agu Ghana ho the same party na Akufo tenaso adentina mo nko ade mo ya akromfo adentina mo nko ade mo ya akromfo Akufo the same party no on obetenaso 8 years yetu no odaso ti Ghana onko ba bia Akufo amfuru play da odaso si Ghana adena mo ya akromfo your mama yetu no otena Ghana ho saa besi nne odaso si wo adena mo nko am ya akromfo amagane your mama na mo osemo pa mo mra me emechine nko kwhyen no aden no wantimi ankofa because wan wi obi a mo nko am ya akromfo ntimadwane ne ye hwehwe mo am ye wanted mo ye fugitive aden MPP for be ka say MPP for no munimi nyansa no be ka say o mum peki no Ofori Atta Akufo Addo si chinchinia ono an be finance minister because sikana o wia no o munim se mampanyin foforo ba MPP aso be shinti sikana dos enti o wia sikan too much ebe ma MPP na gu enti o be kan ya say o mum pe o mum ko demonstration be kura resign for MPP Alan Cash mu nyina resign for MPP obia resign for MPP because boni na mu de na ano dene won enti mu wia o man ni sa ene charges ketu we here dia bo no munya investigation wie yo on buy 1 month ni o just 1 month bisa only 6 months na report o manya no ene boni amadi no ebe bro adwene ntiase so ontime ne Akufo Addo abusuani a ho enka bangalo a Akufo Addo di amawo say ye di amawo say ye wajapade ko bugu no ana forest Akufo Addo di amawo a wa wodi tua say Ghana japade ko bugu no say fakosi dan say achimota forest ani nyina ye mabus Akufo Addo abusuanfo di ayi ani MPP fo di ayi mene wa me ha me wonfa bulldozer nkosi forest no because okwa na say NDC fo no chiwa wa hwe abedam 20 years because ayo omanya japade enti ayen kwase asem ena omudi ye
say ti say national cathedral man si aprot mu nkoton ayedan enti investor krono okoto en na dwen adwuma mimi so no obi otokro no de ene de oton wakowia de ene ton nyina mu nyina mu yakronfo. I'm telling you the fact, that is the fact. Mimi so nyina ye chikromfo kwa ada so ana ye chikromfo abrepo junction ana ye chikromfo na no bi kura me pon school na omo pam kromfo mi di akire saa because me omo ka chem ze pam kromfo na kromfo ni shatale blue a me nkodi akire nya san hwe ambeboa ambe ka se wo na kromfo na wo ma bo aku ba na omo pam kromfo shatale yellow ena me nso me shatale black. And sad and me di akire koy ye pam kromfo na ko ohwima ase e ma ni twama bese ko asu ye boa ni ye pam no ko ya ko tano so ko pem abua kwa ni ye chi kromfo no bo no ko me nante koy ta long ni omku kromfo no anti kromfo no omku ni wie no nipa ko ton ade ne man no omko che no because what to krono de anti se oya kromfo nti wunim se Akufo Addo Ghana japade bia no ene dia nti waba no aka che se ai 111 hospital na meje plot no free ahemfo no no plot no me dia ma wo me offer ase no wa kan hu se wo call no wo hin na de plot no ma Akufo Addo o expect se obesi hospital na asi so nti okona hospital ni wona obi na esi ne dan asi wa e problem nipa na wo si dan no e kromfo onti ese mu sa no mani nyina ehona Twene Jonas ese betiesi MPP ku no so we dey na say on say the first attack na was single nipa bi out but we dey kan ko nyina bob eno tese na MPP for kwa modern ha mo party kama Akufo chechireye ade na ma yahwe ha amasebe nipa ba akopɛ na busuanfo Akufo Addo na busuanfo abe condemn party we arewa mo awo buza say yesi ano why na beto aba ma MPP bi dem de maye anti eti MPP for ne de ma Jimmy too much matna manipa ba akopɛ ne na busuan be se pet kakraka we anti ene no why na nkoto aba ma mo biu why na nkoto aba ma mo why na kwade na Akufo efiri akonwa so ya mani fie why na beto aba ma mo biu what I say why na nkoto aba ma mo biu da busuan ni bibi Twene Jonas kase ne mu no ene otisi Serwaa Amihere ene wetire ze on se Serwaa Amihere na nse na da Lumba ebo show na on na masibi what say na on da Lumba ene wo show na say na nice according to Twene Jonas no de bia you know that Lumba ene Serwaa Amihere wo kululu be ena Twene Jonas chirem say that Lumba is steady because Serwaa Amihere na wo ne didi agro yes ade mane say wo ma me ka kire o HIV AIDS into steady that Lumba babia ona me Serwaa Amihere Henry Fita mani AIDS onti se awode ne hu twitwu stage a careful de ebekoso Ghana nyina ombe ba be ka kire me wa meminya update bia e Ghana ombe ka kire me because me ya de on my de ekoso bia ombe ba be ka kire nti se that Lumba se wo stage na Serwaa Amihere ba e stage so nko a mu wie tena okam na ko ba bi de waduru no osanya esika wa brabo ho a obewu ntem omu nyina yale nkoa na wo mu because omu tonche Serwaa Amihere otoncho o ya shawani o TV so ana omu nyina akoye omuto omayi omu yam sade nyina de ogu omuto na omu ba omuto aye se cheche kule na oma hye no ma ebe mato na yi ne ho wati ase na oma pompe omu nofo ti omu nyina material artificial no ma nkoa ana omu de namo intimesraw se be ya omu mefa ko blackmail uti se de omu blackmail and fete no make sure say uwie ya na o perform uwie na awura okam na ko baby anya fi na o beye na o mu no o de o hu beta bata ma o beje ni mu ase eye Ghana kura na say nipa ni mu ade nya sanka Serwaa Amihere ntimi continental TV so bio waje ase ahyewo ni a ayi na nimagu aseti se Serwaa Amihere eye Ghana na nipa emfere ade nkonkotena TV so bio antime srew se wo be perform wi a mete o my matisi etema na ya brante ti se ye no no o ya akra ti se ye no no na ope mapa
nkofo na eka ba me dia na minim say bia entro because Ghana there said you tie bia me kromoti me me konkonsa sa na no me na be frame me osu yes Trump de wa ba o na me say Trump o hwe me ba o hu me because Ghana for na Jimmy o ma ko report me ama no ama o hwe me but emfa ena me ba life no ma tag me ama no sa enti o so ne fun a na me na mabeda so o so ne fun because o tag nipa na nipa no okọ ne page bia de mo no mo tag ba akufo ma ne sa no won ti ase ye di ntino mo tag na afi o master take investigation ena ama Trump o hwe me no nya se anka metim ba bi ne ni asem enso bibini ejimi nti selfish obedwene kwan nso benya chance e be pia America because ye mpanifo na jimi omudi abro da bi ono ne selfish be Twene Jonas emra Ghana na me ba Ghana na ye den wo Jonas say Serwaa Amihere HIV is positive. Oh, HIV. HDL, and you're careful. So I don't know sure everything should end on the stage. After stage there, or for the baby, now we have to enter baby. Oh, bet much rewajon ever comment and so much Jonas about. What is your take on that? These are not my words, as you heard himself saying it. Oh, bet much rewajon ever comment section. I Penyah blog.